Bomrui Babu Singh Kram Salapen Babu Singnar Arongatu Methang Kedam Kevangatawar Kache Selampon. Langper constituency ke parlo pini aruni phai krepo arni Bomrui Babu Singh Kram Salapen Babu Singnar Aronga Raratum Methang Kedam Kevang Atawara Phan Methang Aronga Mekardo an Tangka Chirungsi Kedam Kevangatawar ke messenger Phan Tangka Chirungsi Towar Kache Selampon. Lason si Langper constituency ke parlo Bomrui Babu Singh Kram Salapen Babu Singnar Arongta Kedam kebang atawar ke messenger phan non kachari bom team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rong hanga phan sitame tuning ripon lapen Langper constituency ke parlo Honorable EM Madhuram Lekthia phan sitame Prabjin pen labang sotowar kache salam ponja phan tuning ripon Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Bomre dorso nilitum Ali katora ajoine pinilitum rongsi cirung ben silitum pinidak Ali dame pacun ponlo lapen idon along litum ka cirung nilikur sarahin pen thur phlut si kirung lo Babu Singh Kram sarong lapen Babu senararong idon ame karlo nilitum ka cirung Faru pho dihin nilitum cirung lo lapen Ali ni tum pini tarik pho arni litum laso deng pon sini tum pacu niglo lapen litum alang litum akahai tum handame nilitum chuneng riji lapen alang litum prabjing pen CM turam longhang akahai phaname nilhin bane chordom parlo laso towar sangti side mate ningkreng hoke vek no dagi lasi rabis tame non prabjing pen alang lihin pename nang pi phan tame nili kursar mihin pename choneng riglo lapendak local em mudhuram lekthe alang li phan tame choneng rilo alang li hin pename lahai nang pachunjia phan mate alang li ta nang boriji mate ke tong rekhelang mene kita alang li phan tame nilitum prabjing pen la rabis pini penap alang li tame la rabis na thogya phan mate towar la gudam rong pi arong pen Babu Singh Kram sarong la na pali ya phan nilhin pename chuneng rilo pen nilitum rar hin pename chuneng rilo nili kurusar det kalilo rat pen chuneng ri nilitum rat pen chirung dehin mekare donalong pharu pho nilitum chirung lo la pen nilhin kurusar pename pini kachirung pan ke bori pen chirung thek chepangri thek pen kampachun pon nilhin me choro parlo mekar tum han andame nili kursar him dame athe piluma nilong ke mangke e mane ke senga doai nang enta tokok ajo phirlo ke sona chelanga tokok pe nona ko ke nitum pini pina bang dame senji kita me bombari khanang le ponte longle sangti apot gari motor ta vek no dak lepo lasi pini penap la local yem hansi nili bang choneri le thorlo pini penap rabis nangwar je phan la pen sar e akhai an seri choge the paman hunang turam long hanga phana me chunengri thorlo alang li hin pen prabjing pen la li tum local em pen chingki chingwai la so ai su prabjing pen papa je phan mate prabjing pen Jirpo Banghini Sting Cold Drinks ki jon pen inut apran kedam Nijang Karbi Anglong kaparlo lakhaner kep hamren constituency arlo torte apam arong amikar Jirpo Banghini Sting Cold Drinks ki jon pen inut apran kedam Non hejong Jirpo Banghini chekitu damji pura hempen barlo torte apam pen check R2 an kelepen kaphang ok chechak un AC ihuma dokanalong Sting Cold Drinks chonam pen Jirpo Banghini ki jon bom aporahut men inut Anthony Ronghang krep hedamat ajirpo kaphere kathirik pen ahemasor atuma phan birta pachini si Kheroni Model Hospital along anang palelo lapen doktor atum pen pachini pon ke aprana velo pusi pachini pon apran ka vedet abang pho men Anthony Ronghang arta ningkan inkorapho lapen bangso putha kachini pameje phan Kheroni police atum pen ke phovek adimaklong an paledam lang pusi birta ribdun long lapen bangso kithitang ar pom postmortem aphan DMCA chalong ke ponje phanta sigdang pon bomlo Lesi solangdo aradatum kephang ok aporahut asitin a cold drinks ki jun kachere kinang sot. Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel. Nije yalamba ke ong alilo muthe moher chithana ram sona thaksi hala nili mubang to da ko hem
Yeli bang roti salam lo, mat bang kue pelang culo ni di sekolah dam julo, bang para lang bang ta kam klaim dam ni pemasih ajar po pen baik pen dam julo, cekar tulong cing ton lo pesipu, mah ada kesang akut akang sam sting jun senang pusi cipu rokom lo mah ada si Asuyun bang hajar po bang ke harlung pensi cedung masih kejun, alang bang abang masih kejun tang ho, lama si asuyun bang mahur alang bang krepit pusi ala ajar po bang nang tan lo, masih ajar po nang tan teng pensi itu mang hala utu bang polo hala kibi nombor ini bang ni pen kibi bang dam masih utu pen bandar lo, kiban hor bang ke ni ke aci thi dolang pusi pula he, matuare bang koson lo ne mada kenal bang ke ciklo lo, kalau si doktor bang nang tan Cilor bang tu. Mila ke cilor bang ke anduri rong han silo. Apa kon bang tu? Ata la nikani kora sok kolom silo na. Cilor bang tu kenal. Dili ke akorte klaim bang lo. Arong ke torte pa. Tarapung ahabar arat thurpak pen tarapung pen dolamara dak atowar kaselampon. Lakhain ko raphaw nilip constituency arat mate tarapung ahabar arat mena sai chibikok si tarapung pen dolamara dak atowar kaselampon. KAC kichariatum tarapung ahabar arat kedam kewang akisung along nang pajok dunbek nang jipusi tarapung ahabar arat chuning ripon. Non tarapung pen dolamara dak atowar kaselampon along KAC kichariatum mate KAC kichari Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Nilip MAC Pobitro Rongpi Duarbaguri MAC mate EM Richard Tokbeatum tarapung pen dolamara dak atowar kaselampon along kedor plup atangka nang pidunbek nang jipusi tarapung ahabar arat chuning ripon. Jong si tarapung pen dolamara dak atowar kaselampon along KAC kichariatum nang rabdun de nang langdun prong pulote non kebang GMP election ahutke BJP aphan ke vote pithek the pusi tarapung ahabar arat ning jepon. Lapen apar tarapung BJP local committee mai phumate ronga sara jenteron pen lamthe pangdakpon. Duarbaguri pen JS Langni report Karbi Anglong News Channel. Anglong Pho Karbi Students Association KSA Regional Committee pen all Karbi Anglong border area do anaputhak kacherai dun kom nang popu kehang katarampon. Non malom aduya hoy Karbi Anglong pen Meghalaya aputhak suluk sodak atomon ke jap ahiring tangrak penajok nijang Karbi Anglong Meghalaya border umla pher khanduli mukro lahaya di malom an Khasia Kheyatum Karbi Anglong district arlo nanglu choksi Karbia Hemarit Kipri hem meke kaila pen Karbia Kheyatum aphan arenga huke pasola puson si pate hurnut an pinlo. Sita pini arni monsam ke pado ponji aphan KAC pen asai deng ponserak nang popusi pini KSA Regional Committee pen Liton Singh Timung pen Japon Linsi Airset Prungset kehang katarampon. Karbi Anglong adue hoy along monsam long serak nang popusi kehang pon pasodaklo. Athe border area alom kedo akar biatum a oksu jorason sido koklo. PC claim poma PC dam poma pusi aning arlo chingvui noklo. Athe nona por kheti bheti ke claim porla si un an pen border along monsam ahongjai along keban serak pen ingsam jin pen choklem chodam long nang popusi raratum aning ke hanglo. La pen Karbi Anglong along leke un an pen cherai kom do nang po athe Ladakh Assam government pen Meghalaya government angbong give and take athe PN pon pen Mane government agent atum alichu NC Karbi Anglong arlo nang luchok si khe hijan pachar vo sayason nang mandet ason. Lasonapor kisunga hot law and order administration atum un an pen peace committee keban thekjia phanang bor ido nang popusi KSA ahin penta lamthe ning jepon. Athe lake ilitum along rilo lasi ilitum kacherai kom je phanche songdu nang popusi KSA regional committee penching room si pherangkiatum angno lamthe chepaklangpon. Totangte Liton Singh Timung pen pherangkiatum angno kaning je puthak arjusunang. Dipu News Report Karbi Anglong News Channel. Thanks all the media persons who came here today. আমি যোনটো আজি আমাৰ যোনটো ডিমনষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো আমাৰ পিচ ডিমনষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো আমাৰ ডিমাণ্ড খালি বেলেগ কথা নাই যোনটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যোনটো মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো গিভ এণ্ড টেক পলিচি সেইটো বিষয়ত বিকজ আমি নিয়াৰলি ফৰ 1 week অৰ 10 days বৰ্ডাৰ এৰিয়াত এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে যে বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ পৰা কিছুমান মিছক্ৰেণ্ট মেঘালয়ৰ পৰা যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট মে বি গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট হ'ব পাৰে আসাম ভিতৰত আহি
সিহঁতে পাব্লিক কাৰণে কাৰ্বি আংলং মানে আছামৰ মানুহ কাৰণে টৰ্চাৰ কৰি আছে আৰু যোনটো প্ৰপাৰ্টি সিহঁতে নষ্ট কৰি আছে I think it's a failures of law and order also law and order তাতে আছে but still সিহঁতৰ law and order যিমান তাতে আৰ্মি ডিপ্লয় কৰিব যিমান পুলিচ ডিপ্লয় কৰিব লাগে ইমান সিহঁতে কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণতে আমাৰ যোনটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যোনটো কাৰ্বি আংলং এৰিয়াত থকা আছামৰ মানুহ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ they feel unsecure and they feel unprotected সেইটো কাৰণে মই এইটো থ্ৰুতে এইটো মিডিয়াৰ থ্ৰুতে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক যে মানে যোনটো বৰ্ডাৰ ইছ্যু যোনটো ডিছপুটেড ইছ্যুজ যোনটো আমাৰ আছাম আৰু মেঘালয় 885 কিলোমিটাৰ যোনটো বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে আমি যোনটো ইণ্টাৰ ষ্টেট এৰিয়াজ সেইটো লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু খান্দুলি সেইটো আমাৰ যোনটো এৰিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে পৰে সেইটো এৰিয়াত বহুত এতিয়া দিগদাৰ হৈছে আৰু তাতে থকা মানুহকেইটা বহুত ইনচিকিউৰ কৰি আছে কেতিয়া সিহঁতে মৰিব সিহঁতে প্ৰপাৰ্টি কেতিয়া বাৰ্ণ হ'ব একো ক'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ মেঘালয়ৰ কাৰণে যে সিহঁতৰ মিছক্ৰেইন যোনটো আমাৰ আছামৰ ভিতৰত আহি কিনি সিহঁতে কাৰ্বিৰ প্ৰপাৰ্টি আছামৰ প্ৰপাৰ্টি সিহঁতে বৰবাদ কৰি আছে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ মানুহ কাৰণে সিহঁতে ধমকি দি আছে এটেম্প টু কিল কৰি আছে সেইটো আমি এইটো মিডিয়াতে উই ফিল আনচিকিউৰ লিভিং ইন আছাম সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো মিডিয়াৰ থ্ৰুতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ ইছ্যু যোনটো ডিছপুটেড এৰিয়াৰ ইছ্যু যোনটো Fuluni constituency ke parlo Chandra Singh Kroarong APHLC tor program amai kangnipon. Piniaruni phai krep ho urmiarni Fuluni constituency ke parlo Chandra Singh Kro arong along all party hills leaders conference thi hekpen APHLC tor program ajai mek ke padopan along. Fuluni constituency amai phu dhuniram timung sita chitongdun. Lapen central committee pen dipen rong pi sita chitongdun lapen mai ke chari pon lake monsing ing tipen si mai chari pon lo. Lesson si may phu dhuniram timung ahin pen lam theki jai pon ke hemso pen urunadoi ice cream pen si ilikar bihijan jana phansi nang ke thak la pen lahen lo ma BJP a party atum akam lo ma pusi pherang ke theng no lam thi jai pon son si bang so may ing samjin pen si may pachun pon lo Fuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Netum Fuluni constituency ahin pen tum kadong pa jelot kadong Tante ini tum press bang nangko kalam the bang kala hello ini tum Fuluni constituency pen party tiponsi tarik isi pen pinian tarik krep porni ladak mildan atias along anang lelo pen dak sondosing krorong monsing TMC ladang so me long make padopon lo pen alam the bang kala hello ini tum pini ladang so me long report ke long bang ke lahen lo penang ana tuma phana bang ke neli tum PSL chi labang so amei nanga padun de ja phana bang ke labang so BJP atun non government ka chari bom atum hemsuk lapen ke urunodoi lapen job card meeting dunji polodang te labang so hemso urunodoi scheme ke nang PP usike khan lasialang litung pinilang dam lonang labangso karbi lapen karbi labang